Hai geng, sekarang kita mau menuju kota tua Jakarta. Ya, sama Svea lagi nunggu kereta. Mana lo? Kita di kota tua, Old Town, Jakarta. No way. Museum. So if you want to know the history of Jakarta, you should come to this area, the name Kota Tua Jakarta. So guys, sekarang kita lagi di mana? Kota Tua, Cinta. Say something. We're in Kota Tua. Svea, hai. Svea. Hai. Hai. Halo. Hai baby girl. Hai. Halo, dadah, dadah. Bye bye. 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 Dadah. 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 Come. Svea, hi. Hi. It was on the left side. No, it's not. Ah, elah. Turis ya. Mister. Next year. Mister foto, Mister. Satu anak next year. Mister foto dong. Enggak mau. Nggak mau. Enggak. Pelit loh. No, over there maybe. On the corner. Woi, Mbak. Woi, why you eat itu? Sunglasses. Don't eat that, saya. Nggak boleh mam ya. Kotor itu. Iya nggak boleh. Iya. No mam. Itu on the ketek. Ih. Tasty ya. Ih. Yeah. Asem. So there used to be a Asyik. tram here, yeah? Hah? Tram. Kita udah ada di depan Monas tapi nggak boleh masuk karena udah tutup jam 4 sore. Kita telat, jadi cuma bisa foto-foto di sekitar depan Monasnya ini. Ya nggak apa-apa lah, setidaknya Zainat udah ngeliat langsung, secara langsung gimana penampakan Monas. So, Svea, hai. Iya. Jadi so you see the gold in the top.
Oke, dadah Svea, bye-bye. Bye-bye, let's go. Pak, makasih ya. Siapa? Hai. Svea, dadah. Svea. First time sih. Ih. Ih. Hai. Aji. Hai. Hai. Ada. Yang benar jalannya, yang benar. No. Look at so many bicycles. Wah. Bye bye Jakarta. See you again. Bye bye. Sampai berjumpa lagi Jakarta. Sampai ketemu di lain waktu. Dadah. Oh ya, anak bule. Aku? Enggak deh, ini. Anak bule ya. Anak bule. Kita mau cari makan guys, keluar makan siang karena belum makan tadi di berenang. Terus habis berenang ya lapar, jadi mau cari makan dulu. Street food. Boleh buka izin? Mau lihat boleh? Oh. Udah, kasih. Dulu yang jualan gue yang apa? Malah disalahin ya. Bosnya ini enggak.
Misi Pak. Where do you want to eat? Makan apa? Svea. Hai. Oh, what do you mean? Halo. Hari terakhir kita di Jakarta. Kita keliling sekitar sini aja. Mau ke jalan Surabaya tuh. Terus taman, lewatin. Nanti baru ke airport. Dan lanjut penerbangan ke Swedia. Tapi ke Abu Dhabi dulu. Hey gengs. Oi. Hey. Are you guys ready to go back to Sweden? Svea, hi. Hi. Aduh. Hot. Oke. Sorry. Oke, bye-bye. Watch out, the cat can jump, you know. See? Selamat tinggal, kita akan berpisah. Tas. Bye Jakarta, bye Hilton, bye. Bye. See you again in another time maybe. Insyaallah. Saya udah bangun. Kita nunggu taksi buat ke airport. Bye Indonesia, Jakarta. Till we meet again. Did you? Extra help, yes. Extra help, Lumi. What you doing, sir? Pushing, yeah? Pushing, yeah? Yeah, you have your luggage, you have to push. Strong, anak pushing, yeah? Woo. Lumi, nice. Good job, sir. Good job. Okay, now. Yeah, the hand. Come on, Svea. Hands up, clap, clap your hands, sweet baby. Fingers are wiggling, wiggle. Fingers are wiggling, wiggle. Fingers are wiggling, wiggle. Wiggle your fingers, sweet baby. Ya, Svea malu dia. Biasanya dia mau tepuk tangan. Ya, lagi tuh mau nyanyi lagi ya. Dia mau nyanyiin Theo tuh. Ayo, hands are clapping, come on. Hands are clapping. Shake hand, come on. Ayo, Kalau Theo aku nyanyi. Hai Theo. Hai. Oke. Ngapa?
Sharing is good caring. Keine Ahnung, ich habe das nicht geholt. Oh, danke. I love you. I love you. I love you. I love you.